My question goes to contestant number 1. Who is your greatest inspiration in your life and why? Nang kailan ng greatest inspiration mo lo lapit ko people lo? Nilipo nanglin kangkrong kang saya abang pi nangli apun na chaki choklim abang nangli apun na chaki choklim ajani si non labangso mukam long penang hili dunik si nilipan labangso alam tenang karjoik lo lasopot nili ningak long penang lipan churo parlo nilipan lason alam the karjume alam tenang karjoik pot nili inspiration alam po idamji pulote lagi nilipo at nilipan bihek tihek pen sitame nilipan nangkilana nili kisung hut po sitame kecengsi nangkicilana nilipo nili nani na chorle donglo nani jokom lecho pustame nangkicilang donceng ke nilipo laso potosi nili uthok nang koik tulo nili inspiration ke nili kayang bong ke nilipo hendo kardon. Contestant number 16. Nang kaya lo kemang kudu nang kaya kita. Professor of Education. Education. Labangso Professor Malo Teda. Kaya pan long dia pan kudu lo bicara pek. Niliyong si Mornisi labangso kemang chumun lo pulatangte niliyong pan lo kethan ko nasai mesen oversight sikonji lapen nili mo tiding labangso kemang chun lo pulatangte rat de pan nili mesen lo thanabangku kethan ko li oversight nili lepon lapen ili tumat de dalong tapuson Professor Keman ko kompik na points na may nilita mornisi heading lo pulatangte lason Professor Man lo pulatangte rat derapan kantur ponji asai nili kle ponji lapen jutang juba da pharma nili loge than konpen bihek chiek tumhan kantur ponpen nili loti Koson lo kantor po. loge than pen diko Step dua tadi untuk anjing isi kosan tu nak tu kosan apa saya lebih oversight nili isi mesen university mate isi open education open konsin nili than bang asai claim bon nili university itu development nili make improve ki अच्छा तो open जे putri से ada job last isi tu lah labangso Mr. KYF nanti KYF pun mentu kan nak kecil 1974 lapen tara lang solong na dibina kan 1994 coba Thank you. Next contestant, please. Thank you so much. Can we have Yes, my question is towards contestant number 2. And the question is, if you have to choose between money and fame, what would you choose? Thank you for the question, ma'am.
in my opinion, money matters the most because money is what we live for and what we earn and what we work hard for. At the end of the day, if you don't have money, then it does not matter how much happiness you have. As for me, it's my opinion. And as for fame, you get fame just because you try hard and you grind for it. That's why you get fame. As for money, when someone tries to work hard in their life, that's how they get the money and both fame. But I think it's not necessary to choose between both because why not have both money and fame? As for many celebrities still exist out there, that's their goal and that's their inspiration, and I believe in that too. Thank you. One more question to contestant number 2. Would you please describe this costume attire? One by one. This is typically known as sifung, which is very tribal in our place, in our tribe, which is handmade and custom made by our elders. And this is known as Aranai, we all know, and this is known as Hisima, which is usually worn by the Sanjari people of our tribe. They are one of the tribe which are very extinct right now and not much found in most places. So I'm representing the Sanjari tribe today, including this Asangota and this pagri, which is made of Indian silk, and this Kapsa. This is girl. Cardo, contestant number 12. Ang hanagang hindi na ano. Yan ang hindi ko nang vamos na chikong lakupilo. Rumpan ko dia alus untuk makan situ dan lamur. Itu lah apa kan? Ganda lang kacipung ke kopi dah. Lanili ka pindeng laki karbi recho pindeng sendiri liminap ki unan pen pindeng kom. Kamu nang di kemang ason kacipan kopi pemiyong te. Nili akemang laki Mr. KYF karbi athare apuna chak ki choklim la sendiri pindeng pen tame singkan ilo abang so hong jai long kamen jior. Nang di josip keneng undat pulote karbi ara kopi lo. Kemang Aprang si Chorolofer nang nililipat labang so alam tinikar juponapot. Nilijong si pinengge labang so Mr. KYF ingdeng chok labang so ningkan suri nirain koy rapolong labang so Mr. KYF apuna chaki chok hai pondet lo pulotang tinili labang so karbi arada pan laan so se nili kimesena nong nam kevanji pan nili bor iji lapen nili labang so platform along hai det pusta minili an so se akang tu yang deng along an sa minili keng kam ti odon pen imina pindeng son pot ilami ki sa minili paklang pen ili karbi akaya pan nong mevanji lapen a first me nilipi nang dando na owe tong patame acham ke me alir ke me paklang pa sinili chirap chito dunji lapen a first me non kibangji owe pimi tong patame nili jutang jubat lamet lam chong pen nili unan ke theka soran ke chirap chito dunji lapen a first me labang so UKYA United Karbi Youth Association kita keding labang so acatai na kawan piatong patame nili jong se peneng bi high pondet polotang te alang itu malong nili kita kason an ke chirap chito pen labang so Mr. KYF non prang evang jil an so se pramun tek bom je pani di dame chirap chito den jip nili mingak long pen nang chitang pardon dini kacali ang deng laki nili tiap ang deng kacali bom lapen non nili kiklembo masai laki nili umrang so dalmia cement factory long sinili kiton kelang mati security guard si klembo ni bom Joko. Dalmia bang
Ini manager sama officer. Si doy koi ko. Kalian sa Jindom. Kalian sa. Mr. KYF. Ulo de nang kan upi lo bisi bilang. Mr. KYF mana isi apun acak kecok athari mate isi kangthiret apun acak athari pusin matadam athima youth chatum non kangthiret especially non militun youth chatum athe monte ilitum youth chatum araki lahai hormu kecok lo nasi ilitum lahai longta confidence mate isi platform Mr. KYF ka ilitum confidence ka chibil laben lahai lam kithek mate lun kithek kacharli a platform pusi ni limatha lasili ajada sai ajada mole claim sita me ili lahai a platform long pe kicheng dun mate kengkam ka chichor dun adim pusi limatha la ansi lansalo sa Sinar dulu. Itu lagi long leh. Labang so KYF. Komentu ningkan si gitu ceng lapen konak si ibu ceng. Tidak bang ke ini ada yang 1959. Yes sir. Tinggal bang ke Kirby Club. Oh sorry, Difu Club. Difu Club sir. Sorry, Kirby Club bukan. Coba sir, nanti ini pada sir. Arsik question agar jawab. Coba sir. Bindo, yeah, Bindo. Nili contestant number 17 masih Lasuala Marjorie ji. Mr. KYF, along ko pipi qualities donai. Soal partikel ini halaman soalam the maju panabot. Mr. KYF lo, ulo tangke lagi kardi reasoning sorong aja long sido. Lasi Mr. KYF lagi si beauty present pusini li budam ji. Ati ele tu lada ke itu confidence level laben confidence level tu lo laben nangli personality dan mesin nangji laben nangli cipindeng nangli kuson si cipindeng malah penuh ada kuson si nangli representing mah kalau huya quality nang long nangli long dua nangji mesin ini mah thadam Kosong guys, represent tuh. nangli kupia pindeng si kacing thang mah kalau bangsa pindeng cing thang pen mana isi kecok lim cing thang pen nangli represent amang ko Gaprek dolar, dolar. Dinding cok. pindeng sumpah bisa dicok lim nang ko lapen nangli nang kar jualan teh quality bisa budam quality product ini mas adam teh lalu nangli voice modulation mati nangli lamthe ke thakun alabang so take thek nang shot lapen nangli confidence lo lapen lalu ni budaya mangge. Thank you so much.
Contestant number 4. How are you? I'm fine. Okay. So my question towards you is that if for one day you become the CEM of Karbi Anglong, what would you do for the society? Firstly, I will stop the corruption. And secondly, I bring harmony and peace in the society. Thank you. Isidro Rinalda, contestant number 4. Lana Jipendeng doan son isi clear thinking. Nili bori nili la kecipindeng la versi bang ke la kesele. La ben la selek di labang ke bangko labang bangta labang ke arso lek la ben la pun nili hari ke do bang ke order for la chin la ke rijo machin kontrol attack la ke pardon ke Karbi bojaru la ben la kolong Harbon la ke Karbi poho la ben la labang ke bojaru Jamborong Karbi Jamborong Lapen la bangke Karbi Choi Hongkor Usiku Contestant number 18. Amen gusto mo yun? Kaya sorti mong sir Kangsam nama kole Mr. KYN so then Karbi Hongpet. Thank you very much for your question. To me, Mr. KYF is a platform where you can show their talent. People around from Karbi Anglong, and not only from Karbi Anglong, from Northeast, all over India can showcase their talent. By showcasing our talent and culture, we can promote our culture to the world. Thank you. Which you are able to do means you have the desire to do. We have two types of poho. White one is for unmarried people, and red one is for married people. And this is Jamborong, which is used for doing goods and all. And this is called leg pomping. And this is called Choi. They are various types of Jamborong. And this is Jepang. And this is selling. Thank you. Churokar pilo ati hai binali nilipan la kusong nag alam the naga jubot kasi nililam the nali nakar jualong nag thunji bangke kecheng sia pan nali nakar jubangke pining ve nili koson si ki film kasi nili pining ve nili ning charong piglo labangso Mr. KYF mate Raja Kime kacipati along nili sitame nangkacipati dun long pot athima nili sitame kai sitame kimang do lapen ning karong do lapen nili kar ido labangso Mr. KYF cipati dun jibu nili ajir dinglen pensi nili kimang sitame nili
kacisi kacedang abut sami kadure ben ajok sami kilam tangan ikan lom sami nili banglong lidelo lapen pacuning sami nili banglong lidelo sami peneng ke nili kiulan pen jakong kiluan pen nili labangso Mr. KYF along ningaklong pen ningkarong pen nanti dun jipan sini nili banglo ako lapen adunsu apan ke nangli nangkar juga alam rules and something indi alam the nang thaning tha budi to choro perfect lo rules and something ti alam nili ngali tum than nagi thangkang tum ke la hello rules and something indi ke ili karbi ke apan nongme ke nage wan pi bang lo Kasi ini tu malang lipan ini nanti kaya ke sami cuma thapon biar nanti malang lipan musim ini paning tung lo lan hello jero perfect lo contestant number 19 club Yo, ayo korang ke nanti ke maju. Yo, Arju. Ayo malam. Kalau saya biar kaya, lain hati Choni. Question Arjulong Commander. Arjulong. Rani Nandang Jima. Asep terdekat, asep tak boleh. Bok ni benda. Kalau sedih Asep yang lagi. Asep terdekat. Asep yang lagi. Mr. KYF dulu tengok pilot nantang. Mainkan ya. Mr. KYF dulu teh. Inut kita imane. Inut responsibility can take right. Inut sini. Akimi tertular kita. Tengah pinjeng sumpah sih mikirkan. Ansi abrang nasi ni kabut. Kingkang kecil kunci-kunci kabut itu kan. Mungkin mau take bang sendiri. Kunci abun cak itu akare. Jarun. Next contestant. Contestant number 13. RV abang contestant number 13. okay. Contestant number 13 nangli pinling sumpok kopi mata cingtan aku kan nang thanik tha lapen my second question is itu arleng society lo sorlo pen sopinso kahiniang bom equality doma. Okay, thank you so much for the question, ma'am. So today I'm showcasing myself as a character of Karbiricho. Okay, so thank I'm you. wearing seleng along with leg penghira, and this is Hanape and this is Karbiricho Puto. Okay. And the second question is that I think there's a equality in both genders, I would say, the male and female. They play a crucial role in their life. I think they are interlinked, which I would say, because without a male or a female, I think this world can be run. Both are important, and I think they play a very much crucial role in this nation. Thank you, ma'am.
Lihim dan dari Malaysia Nation do, dari Karbi job indeng si kacang thang itu mah, ngadang pulau kacang pulau, langsung alam thak tek di mana, general pun ben la pende Karbi job tu, Karbi job tu ke langsung apocit indeng long, montak kopi pun la general pun tu la cipendeng long dia lah, pulau cipendeng long dia, cipek ben than tek di mana. Cukup perfect lah sir, yang isam alam thena Karbi job. Athema ino ta dicho lote as a respect itu mah tadi lahla si labang ke isi assemble boleh pada sama athema Karbi dicho lote isi identity labang isi identity lo lapen ke normal people tum boleh labang ke la bohu si cekolong tu ba si phomong tu pasal ni bahai kuam boleh sah Curang pula, kalau contestant number 7 di 23. contestant number 23. Yang ini mana kau jadi lah no, peneng indeng pokoknya si Karbi risunin sorong aja. Alau Hong Pen sponsor do, nasi kalau sponsor a brand tu bila. Kuma Adidas. The sponsor name is Toyota company. Ubi posi lah sama sponsor nangkok gitu lah. Asal mau cihek dan thantek cuma. Sir, I genuinely believe that sponsor like we the people of Karbi Anglong need KYF to celebrate, but due to the low fund, we cannot achieve that thing. So we need such kind of fund from other things like we need company to come in Karbi Anglong and sponsor us to give us a platform like Mr. KYF and achieve and give an entertainment to the people of Karbi Anglong. Thank you. Cuma tiga. Akan play lagi tu teman ke lah awam nak cikok play itu orang nak cikok. Cihek dan thantek cuma. Cakap, curang. Next contestant. Usap lang. Usap lang. Usap lang. Kalau contestant number 24. Kalau sir. Kalau 24 di. Alam sir. 14. Minit is yang dong karena kacipin dia nggak putar. Cihek dan thantek cuma. Churolo sir, nili pala person Jumesen alam thena ka jumpa ngapot asi nili pini labangso ingdeng pokebra si Karbi risolim so rongache apuna chaka chople mathare ka kangkrung kangsai along nili na chipindeng mate na chipate do la pindeng lalo nili pulong kachipung lake puhu lapen lapu nili nu ngana lake vajaru ani lapente labangke Choi Hong Thor, nili paisi nang ketak ekpilo, lapen labangke jilpan, lapen lapun nili kacebek labangke jamburong, lapen nili otikong, labangke ciniklo, athak labangke bongpro, lapen nili la neche thokalong kacebek ike, hakoko rupa legeklo, nasi nili laan thandasi nili lamte lebih ceklo. Nah, eso lah mesti tahu beda kan? Nili kacing thang lake seleng nasi peluk sir. Nah, masih penting seleng begitu lama boleh. Cihek dan thantek cuma. Cholo sir putak kushana kar jumpa nasi labangso aseleng amang doi o lake non owe kimi mate non kapinsong mi labangso a design iglo nasi ni lan thanda sini lam theri bichek lo. Seleng bulute pinso tu seleng bulute amma lah kita ji. Yang di sebelah seleng amma. Kalau people lah masuk ke kacip khas kacip khas.
Napa thank you bola suko. Nili ka chinya teng si nili nang thai ko sir. Lake pinsu tu mapan amang awedet nang ji pu nili chida mike. Lasi nili pini rancing thang iglo nili labangso aseleng amang doi ko nili alon langme ko athe pining we nili tum dak karbi isonim so wonga ji apun chaka chokli matha realong pusi lake isi fashion nolowi kimia tum phan kosonsi keme designer kimi ke paklang konjima so puthak nili matha bongsi pini labangso amang doi ko seleng samen nili na chepindeng iglo. Thank you sir. Thank you so much, contestant number 24. Now my question goes to contestant number 14, right? What I want to ask you is that, is beauty important? ARJ Kimbe important ma? Thank you so much for the question, ma'am. I think that beauty is a factor that may persist in a human being in the form of physical appearance or in the form of inner beauty, their confidence, their personality, their manners, their communication and their behavior with the person and the surroundings. I believe that beauty resides in a person's personality more than their physical appearance. That's good. Thank you. Thank you so much. And I'm interested in your attire. Can you tell me something what you're wearing? Yeah, sure, ma'am. I'm wearing a salang. This is called salang. And this is Lake Pankra. And this one is Lake Bongham. And this is Jamborong. And this one is called Poho. And this one is Ujaruangni. This is Bulukiang me. Thank you. Thank you. Zakiri Singh Kalang apa? Kalang Sir. Rong Hang Karbi Club lang lebih pijen. Coro palpik lasar Nilipan lapusan arsik dalam tenangkan jupon tekapo. Litum Rong Hang long kibiceng pulote laki labangso Rong aje 1974 mate Farok Khesir Kebrap Shaksi Kebrap Priya Hinkansi ko ahodak kar difukar biklawalong kibiglo Karbi rison sorong aje Mr. KYF Pini height delona Hai tunang deh. Coro partik losam lili pan lapuson jumesen alam tenangkar jupon tegapot lapen lili labangso alam klar naik pipan lili dari ikon pamelo Mr. K mate Apun aja ke cokli malong, pino mejongsi, nili, haipon deklo pelotang te. Nili haip deklo pelotang te ke yang bilang nili. Nili ke kempa prank lake. Kimi tumbang. Isti mesena tono pun, ke mesena toor bolotang ke Charlie ahin abang, awareness kubang bidaim lapen, labangso awareness
mate cerok tok anu labangso cerok tok amai kibielo nili kaike tamar jadin lapen pinongwe nili Mr. KWF abang pun kemantang Josi nili mande pelotangte kerang jilang along nili labangso Mr. KWF no kacerok kaceto tunjia phat nili lamcang pilot lapen oleh kimi tumpat koson si ke messenger ma hala bangso to along nili Japon iko nili mesen ata ate Mr. ate la bangso apuna cak chornom na Japon tala ta ke mesen ato ate ini tum la bangso apuna cak along kacepate la ta isi Chalo cukup dong. ini tum la bangso long Lang dia la bangso Mr. KWF penta ini tum pindeng sumpot mate itum karbeng long penang tam pace tangirun ate ini tum la bangso emetha pindeng kono kapre ka pindeng kono ini tum cepak lang ilong Labangso chicken now. Transaction number 15 kami siya ke sana lamar jutrik lang. Ang itum kurpado. Kupipilo la kurpado. Corompa wamen ini kan lapusan nang karju kontek epot ejang tunjang lijang hanjang konjang Ini ada tema. langa dasar Ada lagi. Saya tiga. Jadi kontestan nomor 25 pasal juga. Kemudian masih Jepang Jepang Jepang. cik apa sih coba mana langsung alam pernah karju panapa kadang apa sih atau kami pantak Jepang kecil punang kau kelihatan kita isi karbia pindeng lo itulah iseleng cohon thor puhu cipung det dan atau itu cipat panang kau isi antek si karbia pindeng lo Jadi gajinya bangga kafe. Kadang lagi tanda kafe ya. Lajong lo. Lalu datang kita. Kalau di youth festival ke komadun si kabupaten Pipon. non Non tak lo apa yang lo komen kaitan komadun si kabupaten Pipon festival. Orang salah nanti kalau pun lagi Karbi Cultural Society itu. Karbi Cultural Society itu karena nanti non 2025 dan 28 April non hedong conference juga lah. Ada komat apa sih kan mai kalau mai pula kan konjungan kan juga. Curula. Non hejong kang iPhone Karbi Cultural Society amai pula ke Kumsing biya kihai dan kongcumbang lagi sunir tok biya kihai. Mulakan li kacik umbi kopi. Pisar pike pinso tu si cium cot lagi mah arus tu si cium cot lagi. Hakek gimana? Ala soto, gardoso, korda to laki. Hakek gimana salam? Pisar pi lagi ke black dog itu pisar pi ke arus tu makan. Tiga lantai pinjau wena bina. Yang cium dia. Mathala nili ka chipung la baso poho la nili kulat mang sigena mat sinili la sote ko chimba pun det po sinili la baso pi same in chun det le Ye tengok, coba tengok.
Thari itum moment sampai thayam nong long nasional bagi itum kacike se kuthat itum kacing hong Lord Chuti asai klem lapet anangli Homson teron pe dekikan na inga coba tum kikan na inga tu